jong i outgoing CM nomor kene ke ngila erai lang na parti kemri ke bangarai mengamarwai ti hang ni ngathrai ka kies jong iba PNCM ke badai bat ke dual post kala syai bah baka Supreme Court ko ong habadai bat ka KHADC kamot kamdan ka jinge dai hang ni pat state tolong kumne ma bengi perkhat ia ke council Shubo menta lada ngingi mai kyrshan kelawan ke governance rule hang ni teka kamba bang ini open sincharhi ban like na governance rule ne kabha ba ni terima tingi ngila sim me kata karai niong ba kanum don kano ka ban wanra kum kata ka ba ya ka council jungi one of governance rule halo kata kanong rem ni kyrshan keladon le se kano ka jimbom le sungthu jumut akani ke isi te de nang ta ba lada ngima jing kyrshan kala la banwan ke governance rule ni te ban menta kanwan suka amendment dia ke six schedule ibu par khoi kita khmat ma ke ba lada ngim dan menta hak amendment menta yo parliament ki na menta te lada kawan ke governance rule mono ban pek bai ki interest jong becai menreu jungi khendau ka syap reti ke dustur jungi kenum khata halor kita ki nongrem ni sim bangi de ban ai ke jing kyrshan ba lada kiwan ra ek amendment hapo parliament ni ka six schedule ni ne don bantaban ai jumut ye ke bangi so ya hap nin kyrshan ni ke bangim so ya hap nin persyan kata ka sharing ni house ya ma marngi ni don rungut demaki ki don khar rungut ni ka jing start jong CM designated CM man pe handai lada nim don ne ni don hapo ro ni na be corporation ban pej ba ka dis council ka six schedule jongi na namar ngathrang tip par khoit ke jing koridor ke jing kongsan ka six schedule ngathrang ni hapej ya kata ke interest jong ke jai ban reu jong ka khandau ka sap jong ka riti ke dustur jongi bat kham tam ka bangi sep tiang tam menta kanwan ka amendment six schedule la dan ka kanwan ka amendment ka ban kata yakini tengah snow nila syat kelai kejai benriu ya khendau ke siap riti ke dustur lajong tingibu ya kata kejai benriu hakmat ngibu ya ka riti ke dustur lajong hakmat ya tai long kendra khendau ke siap hakmat mdon keno ki interest ke bang ibu hakmat ngala keren ya pi ka issue hangne ka ya pe mar balai ka six schedule ngatharela da dei bomdon ka six schedule ngamtip la jayu kejai benriu jongi la jayu khendau ke siap jongi ngibu ya kata hakmat tilada kadon keno ke parti kaban bu ia kata hakmat ni kloy mitri lang